tôi nó phở ra tôi nó phở đúng rồi giờ còn nó cho họ nó chơi chép lá vậy tôi nó phở ra chơi tôi nó phở bánh nó sẽ nó nó trông nó rất là còn nó mở ai còn nó mở ra mau depannya haji tahun dah. Chỗ này xịa, chỗ này xịa. Món thì cái món sẽ phải chuyển nó lên chế rồi chị. nó phở đó chặt bao nhiêu nè Không coi là thịt nó tại vì nó phở ta lại nè nó phở ta lại kiểu một chế nè bây giờ một chế là ai gia linh đó và cho phun cho dư số lượng số tù và haiจะใช้ทับพิษทับเสาเทียกันนู้นเหรอว่ามันต้องกี่เกิ้งเก่าเราโมใช้กูทับพิษทับเสาไอ้ยาลีนอกูวันนี้จอนเราชัวร์สูตรซะนะจะคงเราหลุดตรงนี้ก็จนชิ้นแล้วจะกินนักการจงเวลาชีก็ตัวได้ชีคืออยากตื่นก็ตัวอย่างเดิมคือเมก็ตอนเราคือเรานอชิตาซื้อไอ้เนี่ยเราใช้ได้เป็นมาชินชิดัว